Hazır şunday энергичный жырларның бірсі, мына біздің бей тұрған жігітіміз деп айтамын мен сені hazır. Менің подтанцовка, менің помощник. Ona. Hazır mısın beytemiz? Senin de bir iki kişinin bir yerine de şapırıp çıkarmanda, ya mı? Zülfüra... Bana İlişler var. İlişevский район, İlişler... Ну и что? Не İlişler bilmeyeyim diye. Обязательно. Hazır şunday dertli, матур жырларның бірсін башқарасы келе. Очень красивая эстрадная песня. Под эту песню должны танцевать весь зал. Весь зал должен танцевать. Зульфира Шайдуллина-Мирзаянова. Bir ғұмыр жетер ме екен? Айда! Давай биылға топ бұрақшы. Sonuçta gider